бүгін беге кырдагат мая батыгар кырдык таганы белие оны йөрүләк күн булды. Ол курдык кини бир чугу уолун атырбыт судьятын Михаил Михайлович Сотин кабы үйетитен кини сүз сагыр сөптүбендерен музейга экспозиция аллыдыгар келдибит. Манны кеһи олус асынара бар. Улу Россияга жегерген сыла бара турдагана Михаил Михайлович бит сүз сылла юбилейгер сөптүбендерен тени олаттарын кайда курдугу чөйдү кийип бите. Онна үлеһи жон ортабыта үлөгө сыгын, жоңго сыгын, дойдуга сыгын, ис коханы жиңнактык бербите бегини барытын асыннарар. Колубура бу эн төрөппү тогон эн идеген илан судья юрист болан билген атыран сыньялыңы көрөр Александр Михайлович Сотников эми актылын сөп. Онна үтө колубур болара билдер. Бары билер бик курдук беге ударыслыбыт сүрүн сокуундан конституцияны олорор. Оттол ол сокуун олокко киритин үгүчелбак сокууннар качыялар. Олар олокко кириге сүрүннен бериге оны жон тугур үлелилдерин тугур бу судьялар олок бастыкы хамай улахан орулу ылалар. Ondan behiga tüktir kebet Mихаил Михайлович Сотников bu sıllah юбилейгер кырдык тагыны эдер чакка келер кискилге берилер үтү колубуру оңорбутун бүгүнгү быйсапка кырдырыр. Мен мантанасынабын кинлери сөйдү билер биттен онна беhiги улуспуту бар мандык төйдөн балларыттан кен туттам. Bu muzeyte bit kollektivga, bibliotekalarga Улахан мактал